senza sathi ukuthi abayongqwabana khulume wena uthi kusukela nyalo this nonsense must come to an end. Konke lokwadliwa sikhonyana lokukwami akuphuye kimi. Kuna mithandazo awuyebonela ungalala kukhona le serious kangaka. Kuna mithandazo lekufanele uyekele kuncenga Sathane. Uyeva phumzini. Ngeke kuncenga Sathane. Kakuthi laleke ke seniyakufuna khuluma lokukwami akubuye kimi lokungasikwa kwahamba. Afakubamba ndoda yabantu. You test the miracle usathi uyayijabulela ihambile ngoba engasiyami. Uthi uyibambile le nto uthi uyeva uthi uyabona ke manje. Hayi naku uthi yeah bekungasikwa vele. Hayi ngoba ngiloka ke ngabe bazi abantu ay receive. Hallelujah. Singakhuluma kodwa kusena. Singakhuluma kusena. Uyangiloka phela abantu ngabeni ngabathi ay receive. Usathi bamba le thimbazalwane, tindoda kumoya diyabanjwa into yakho yabasisi. Into yakho kuzisebenze uqale uyibambe in the spirit, then it asiyafika in the physical. That's why kuyingoda kulwa imbi uyilwe physical ungaqali wayilwa inqobe emoyeni. Sisi vele unganake wena kunje. Yalaleke boneni. Konjena. Phela kulaleke nje. Tshela makhelwane thani ibambe.